Mahkamah Syariah Janto sebanyak 70 kali. Oleh karena terhadap terhukum telah ditahan selama 4 bulan, maka akan dikurangkan sebanyak 4 kali hukuman cambuk. Dan terhadap terhukum akan dilaksanakan hukuman sebanyak 66 kali. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dua satu, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tiga 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Lima satu, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Cukup.